Maibam Janabir Singh Amadi Saitu Ace Degi R Lavumbu Okpagi Thorum Aduda NPP ki National President Oidiba Meghalaya ki Chief Minister Conrad K Sangmasu Saruk Yaki Mahang Nahaki Manipur NPP ki President Amadi Working President ga loinana Election Committee ama sem naba mifam ama pangtok na warep lawri Sangmana Haki Committee Asna Constituency Punamaki candidate finalized tauba amasung election gi thabak thoram singi in charge oigani NPP asi Yalhomi Singbu kannaba hotnariba party amani hairaduna Sangmana Armed Forces Special Powers Act of SPA asi re-examine chauduna law and order su maintain tauba yamna darkar oi haiki स्टेट इलेक्शन कमेटी को बनाने के लिए एक डिसीजन लिया है। ये स्टेट इलेक्शन कमेटी कुछ 2-3 दिन के बीच में इसे मैं सेंट्रल हमारे ऑफिस से फाइनल करके नोटिफाई करूंगा और ये इलेक्शन कमेटी का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा इलेक्शन के एप्लीकेशंस को देना और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेचर फाइनल करना। इसके अलावा ये इलेक्शन कमेटी इलेक्शन के बाकी अलग प्रोग्रामों को भी और अलग इश्यूज को भी ये इलेक्शन कमेटी एक सेंट्रल बॉडी जैसे एक मेन बॉडी जैसे काम करके इस काम को पूरा करेगी। Kaidowino kanano kaigino kaidowbiyo masipumna noi lebide gari ahan maga tongba ngamdrone pura laga tongni khaliba namai doi kaidro senbun puthoga leibidi ngamdra senbun puthokna leiba ngamdrasu imphal finance na salo ai jo ahan ba lei ngamdadna imphal finance tagi loan oine lori imphal finance na nongbi manung da gari loan lobu yab putong chaba pijari adom na pam makhal gi gari kudingma lobu be yagni Break matung teram nokjari makhataba pau pizari India da hojiki oina coronavirus ki booster dose ka pagi mathau tadri haina All India Institute of Medical Sciences AIMS New Delhi ki director Randeep Guleria na phongdokri yamna sandokan ba laijet asi ngakthokna ba India da hojik pak sana chathari ba vaccination drive asi thagatladuna India na yamna kanna honaduna vaccine puthopa ngambaga loinana Hojikti atopa laibak singda mangjil thana vaccine export tawba ngamba laibak ama oire hainasu Guleria na phongdoki Hojikti laibak asda COVID-19 case masing hengalak tre haina Guleria na laik phongbagi thoram amada phongdoki maram asna India ra hojik booster dose ka pagi mathau tadri haina magna makhatana phongdoki November mari asi Manipur gi oina sankirtan day oiragani haina lauthokri Haribasi Kudakta gi chatnaragani haina Art and Culture gi Commissioner M Zoe Singna order amada phongdokli Ngarang Jiribam district asigi yamna chawthok chaba ama oina Manipur gi Chief Minister N Biren Singh MP Leisemba sana zawba yauna Minister Singh amadi Chief Secretary na Jiribam da Go to Village 2.0 gi thoramga mari lainana Nongsaba Thong Western Gate biam da sinakiba amadi Tipaimuki Belly Suspension Bridge hangdokiba kayabu ikai khumnaba utkri Manipur Food Industries Corporation Limited के Vice Chairman के शरद कुमार सिंह ना हाइकी मणिपुर के Chief Minister मसामक लाक्तुना मणिपुर की मियाम अमदी जिरीबम की प्रजा मियाम ना मतम कुइनदगी ngaizrakpa nongsabat thong Western Gate asi nganang मियाम द खुदसे नबीरे Go to Village की अनि शुभ राउंड की सरुक अमा ओइना जिरी कॉलेज की कंपाउंड पांगथोकलिबा Go to Village asi दा सरुक याकिबा Head of Department सिंह अमदी Tongan ba department ki official sing thabi raktuna Jiribam ki award pakaya menkhat pirambagi damakta thagat pa phongdok chari hai Tanrun laksaba Jiribam ki Western Gate ane jukhangna ba aduga nongchuk sana thong ane jukhangna ba pai nongsaba gate ngarang sangha bilaba adu janatana Go to Village gi ani super round gi saruk amoina Jiribi college gi compound da Pangthok Piba, Go to Village the Sarga Biduna, Jiribam will later Lara Awana Mayamgi, Longsada Mayamdu, a department gi Lusimbaka, head of department Jing, Aduga, total department ki district level Natava, department ki, Lusimbashing Tabiratuna, leadership Tabiratuna, officials in Tabiratana,
ꯏꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥꯗꯣ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Sahitya Thopanglup Sathauklupna Sinduna Imphal Literature Festival ngasi Imphal Manipur Press Club ta pangthokre. Professor N. Rasmohan Singh, Vice Chancellor DM University na Chief Guest oiduna hudokiba festival aduda Maharashtra dagi Marathi Longi Kabi Praful Sildarna Guest of Honor oina saruk yaki loinana festival asigi Chairman Sarachan Thiamna President oina saruk yaki. Thorom adugi manung chana Sahitya Academy Awardee R.K. Vuvan Sarana Chair Lauduna Reading Session amasu pangthokhi. Manipur University Students Union Musuna Sinduna ngasi University asigi Centenary Holder State Level Open Manipuri Patriotic Solo Song Competition ama pangthokre. Sacrifice and Survive Together haiba hiram da pangthokiba isai changdamnabagi thorom aduda Punna contestant Nifu Romna Saruk Yaki. Thorom Aduna Musugi General Secretary Kanguzam Naresh Kumana Haiki. Lamdam Asigi Mio Sing Mika Ponba Pamlakte. Thorom Asi Maiti Gani Kanglabasu Yangnabagi Makuta Inam Dambu Kaksin Sinaki Daba Amadi. Laibaki Damak Tawaina Pontapi Kraba Kanglaipak Asigi Mapari Mamom Singi Mafam da Kachaba Kudolni. Ngasigi Birol Asna Mitop Kim Mateng Yaudrabadi Hingbangam Laroy de Bagum. Migi makapon hinglakpa asida adungay lamdam asigi mapari kayana. Lamdam asigi damak lauramba thaudang adubu ningsingduna makoygi mafamda kudol tamzaba isaygi sahekni haina mahakna makataki. State event Pan Manipur Patriotic Solo Song Competition asi hogi Manipur sida mamaleba maramdam yam nusijaba ni ma'am khak lei haijaba tare madi maleba hiramdam nusibagi damakta tonga tonga ba hiram ke amakhak da magi oiba contribution bina kada maleba Manipur yamdam asibu marom atopada mipan tang davida yamna marom dom hingzaba yabagi adum ba yamna mipan tang daba lamdam ma khoina na ba ma'am honari ba ma'am madi maleba hiramdam Manipur sigi damakta hawaina ponthak bi khaba adugum no ba mipum kudim maga duda khoina musuna kathok sarkanda sacrifice and survive together harvadi kathok minasi amadi punna hinginasi haibo khano duda khoina musi musuna khogi steleven Solo Patriotic Song Competition sa pangthok sa gani. Paugi menak thada atin ba break amam long minasi. Laihong kunai kanba luptin lakalgi mapo kumon foundation dega mari lainana pangthok jaba hayengi dama gelhomi ekhoi pulasi haiba wakal paringda lakalga khusamna duna charminariba M Farmers Club Ikal Isak Lipul amadi puyana puthok saba leibak ningba amadi matam isai taramathoi khak phongjabagi thauramama lakliba poinu gi taret nipan ba irai numit ing kumjali singaniga kungamathoi December gi tarik tarada awang biosida leiba asa cinema hall da pangthok jaragani isai singasibu sakpigadaba saisakpasingdi Lakshmi Thongram Pinky Saikhom Amrika Sorokhaibam Arvin Nachingbani Masida sunatana to pasay sakpa kaya masu miyam da kudol tamjagani. Thauro masida aimol kodam pai kulgi kunja singna aimol jagoi kimax ki jagoi kangluf na thaugal jagoi kudol tambigani. Hairiba thauro masida ireisa singna sarugya biu thauro mapung phan biu yelhongmi gi lipul chelen biu haina lakal na noluk na paujin jari. Miyam na PONYTV ki pau amasung program MCTV GTPL ki channel number 988 ta fangbigani pau makata na pizari. Manipur University ke hanagi Vice Chancellor Journal Singh ne iba My Tree Sweet Manipur a Memir Kauba Lyric asi Manipur da handol na aigi punsi amasung Manipur haina mingthondana phongkre. Manipur University ki Vice Chancellor Professor Naurem Lokendro na Manipur University Kanchipur ki Court Hall da pangthokiba thoram amada lyric asi phongki. Lyric asi ki aiba journal singna virtual ki khuthangda lyric asi maramda miyam da wakhal tahanki. Lyric asi Ketrimayum NS Imphal na publisher oidina puthokpani. Lyric asi Ketrimayum Santa amadi Dr. KSS Narayan na Manipuri londa handoktuna miyam na pabda hena mamu tahana ba hotna bani hairi.
Yes, Beck State Academic Translation Award in 2018. Yes, 6 collection of short stories and 2 novels in his credit. All Keshav Beck, Jorma Puruskar, Pandit Kishori Mohan. CM की Health for All की मनुंग चना खुंड्रापम AC की BJP की एंटेनिंग कैंडिडेट डॉक्टर खेत्रीमयम कला सिंह ना युम दा चतुना अहल ओइरिबा मियोय सिंगी ब्लड शुगर अमदी ब्लड प्रेशर चेकअप तौख्री अनाबा सिंगी हेल्थ चेकअप तौबदा पुखरमम सांता साइरोम असापति देवी अमदी अबुजम इबेथोय देवी ना मतेंग पांखी लंबोय खुल कैबी खुलेन अमदी तरेत खुल की मियोय यांखैरोम हेल्थ चेकअप तौखी अमदी दरकार लेबा हिदांग ना चिंगबसु लेम ना पीखी फमुंगदगी हेंडोक्ट्रबा अनाबसिंग येंगसिनबिबा अमदी मखोयगी हक्चांग फना थंबा हाइबसी तौद्रबा याद्रबा इथौनी हाइरदुना मिपुम खुदिंगमंगना CMST की हक्सल की त्यांगबांग नत्रगा प्राइम मिनिस्टर की आयुष्मान भारत की हक्सल कार्ड सिंग साबियु अमदी मिपुम खुदिंगमंगना कोविड-19 दगी ngaktokpa ngamnaba vaccine su kapthokpiu haina डॉक्टर कलाना फोंगदोखी मियोय कया की पुंसी कनबा ngamnabagi damakta चीफ मिनिस्टर ना हौदोगलिबा स्कीम सिंग असगी कानबा मियामना लौबिनबसु हाइकी अनाबगी मरी मता सिंह हराव फोंदोपगा लोइना डॉक्टर कलाबु थागतपा फोंदोखी इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेदा डेंगी पॉजिटिव ओइबगी चांग नोंगमा कांगदना तपना हेंगलकली डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर DMO टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट मणिभूषण वाइकोम अमसुंग असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर कामै खामचुंगपु रोंगमै हौजिक मोरेदा लैदुना डेंगी लाइनादगी ngaktoknaba akanba jackson thorang leptana laukhatpa oina sunday fawba पोथादना फॉगिंग अमसुंग लर्विसाइड स्प्रे कापथोकपगी थबक लेपतना चचरी मणिपुर स्टेट पैसेंजर यूनियन MSPU की वाइस प्रेसिडेंट एल सरतना हाइक्रे हौखिबा चाही अनि की ममांगदा पेंशन फंगख्रबा पेंशन की बेनिफिट अमता फंगदना लैरिबा पेंशनर सिंगी बैकलॉग ओइना लैरिबा लुपा करोड़ 500 रोंगी सेंफम असि गवर्नमेंट अथुबा मतमदा थादोकपियु हाइना फोंगदोक्री पिसुम थोंगदा लेबा पेंशनर संगलेंदा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा महकना हाइकी पेंशन की फंगफम थोकपा बेनिफिट सिंग फंगदबना मरम ओइरगा पेंशनर सिंग खम थेंगना अवाबा मायोकनारे गवर्नमेंट की ओइनसु बेनिफिट सिंग असि पिथोकना बहोनाबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनारंबा याय अदुबु पेंशनर सिंग की अवाबा असि उबिदुना बेनिफिट असि अथुबदा पिथोकपिनबा अपील चौखी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की डायरेक्शन की मतुंग इन्ना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ना डिसेंबर की तांग 13 लमफेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेबा ADR सेंटर दा पानपंदुना लेबा तोंगान तोंगानबा केस सिंग डिस्पोज तौनबगी दमक नेशनल लोक अदालत पांगथोकदौरी थौरम असि डिस्ट्रिक्ट पुनमकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिंगनसु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिंग दा पांगथोकनी हाइरी मरी लेनबा मियोय सिंगना MSLSA नत्रगा DLSA सिंगदा मखोई केस सिंगी दमक पाव फौबिरकदबनी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरु ओइबा पाव अमु हना पिजरी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स की कैंपस दा मणिपुर की कैंसर हॉस्पिटल अमा सारगनी कैंसर लायंगनबा मणिपुर की मियामना मपान की स्टेट सिंगदा चटपगी मथौ ताहलरोय हाइरी हौखिबा पुंग कुनमरी असदा मणिपुर दा मियोय 38 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइक्रे लैना असना मरम ओइदुना मियोय अनि मखाताना लाइखित्रे यूनियन कैबिनेट नंगसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की मखादा लाकदोरिबा मार्च था फावबा मखाताना मियामदा लेमना चेंग पिनबा वारेप लौख्री अमदी अत्सुमना अतई स्टेट सिंगा मणिपुर गा समनाहलिबा नेशनल हाईवे अनिदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चौइबा असि खुदक्तगी हंदोक्ट्रबदी काउंटर इकोनॉमिक ब्लॉकेट चौरगनी हाइक्री ngasi gi oinadi PONYTV na pizaba numidangi Manipuri pau mining tabiri basungbu amkana khurumzari